toera zegny magnanombala tsara korantsika jiaby mpagnaraka ty fandaharana ty androany 16 avril misy dikany ny antony anaovana fandaharana ty misy dikany koa ny antsoina ity vahintsika amty andronany ty tsy iza fa secrétaire national ny antoko PSD parti social démocrate no nantsoy iresadresaka amitsika eto amelabelatra ny zavatra zay tokony fantaritsika malagasy tsy ho adinitsika malagasy indrindra koa tsika tanora mety tsy mahafantatra mety tsy naharegny zay raha mety nazavaindray mandrenitsika tagny tonga eto ramatoa Eliana Bezaza izay secrétaire national zay antoko PSD zay mivoy sy zafy kely antsanana mivoy zay hevitra maro isan-karazany zay dia ivahiny eto amty fandarana ty ka magnasa atsika ampidiavagna sady ampanajagna anaraka ty fandarana atsika ty hatramin'ny farany. Faly miarahabany ramatoa secrétaire national nagneky ny vahiny ato amin'ny fandaharana toera zegny. Ya, faly miarahaba atsika jiaby ekipan'ny fandaharana toera zegny nanao mpanolotra ny fandaharana medara tsy miabandona malaza na ireo technicienne mbadimbadika ao zay magnatanteraka mahatonga atsika jusqu'à agnatin'ny tokantramon'olo jiaby any. Misy koragna lavalava foifoiky satria za fa isan'olo tia hay tia lala zay nahatonga zany kaiky ny koragna raha ty hoe ino magnamariky ino ny daty ny 16 avril zay tokony ho tsahoany malagasy jiaby satria zany hitahita marany nombombeko tagny zany na tsy aro zo bon ny koragna hiratsika ho za de tiako itonga fagnazavana kely daty ny 16 avril zay midika iny ho an'ny partia politika PSD na ho an'ny malagasy jiaby. Voalohany indrindra aloha isaorana anao tanora mikarokaroko anao koa tsy mikarokaroko tsy hitantsika raha zegny ke eto moa anao miantso zaho satria misy raha hitanao tagny ke vogno za avy agnazava satria zay raha sy teo moa agnatin'ny fagnanaovana politika zegny mpanabe vahoaka na tsy mpanabe any am-pianarana fa mbo agnatin'ny rôlenay koa zegny mampahay olo ny raha nandalo indrindra fa mikasiky raha vondambanay PSD de mikasiky président Tsiragna zay fantatra atsika fa namoro ny antoko PSD izy zany namoro antoko tamin'ny 28 décembre 1956 haintsika zegny fa izy koa avy 2026 70 ans ny antoko PSD io ny antoko antitry indrindra eto Madagasikara izy koa zegny no président voalohany tamin'ny république-ny Madagasikara ny république-ny Madagasikara io haintsika fa teraka tamin'ny 14 octobre 1958 izy koa fa avy koa ny 2028 mangala 70 ans koa izy daty ny 16 avril moa ndraisantsika eto mbola ho avy andro hafa ikoragnantsika na le 56 na le 14 octobre 1958 zay manandanja fa tamin'ny 16 avril 1978 no nikipiany maso ny président Philibert Tsiranana tao amin'ny hôpital Befelatanana Antananarivo ke dikan'zegny 45e année nahafatesany zegny atsika zio 16 avril 2023 ke io zegny izy volagninao voakarokaroko ke nanantsovanao za io isorana anao fa tegna vognogno za hagnazava zay raha jiaby anontanianao za io araka ny fahaizako azy araka ny fahaizanao azy madame secrétaire nationale 45 ans zay ny fatesany fahatsapanareo antoko PSD mbola misy zavatra mitohy ve navelan'ny président Tsiragna dadabe Tsiragnana hatramin'izao hitanareo sa manakory fomba fijerinareo amin'ny ankapobeny. Efa fampidirana fa sarotra tantanianao za iezaka zegny za hambaly zegny maro lafo le question zegny le fanontaniana misy zavatra nitohy ve mazava ho azy fa misy zavatra nitohy raha ohatra ka jerena amin'ny réalisation na ny fotodrafitrasa izy koa ndraiky amin'ny lafiny politique
dia nisy zavatra tapaka ary tsy mitohy. Ke angamba nohon'le fanontaniananao hoe zavatra mitohy dia atsika hiresaka ny fotodrafitrasa. Anomboako azy mba azahoantsika an-tsaigny fa nagnano raha marobe teto Madagasikara zegny président Tsiranana zegny. Ary faly za tonga mikoragna eto niany satria nanomboka tamin'ny 1972 izy nampionganany niongana dia naratsiny ary tsy vitany naratsiny fa nampanginy tsy nambarany génération tato afara zegny raha jiaby nataony. Tsy dia haiko ny tegna antony mazava fa mazava aminakahy fa misy tsy fitiavana, misy fankahalana. Le olo tato afara zegny za tsy hamono magnaran'olo fa izy io génération nampitondra mifandimidimby kanefa fantatra atsika moa fa ny marigny tsy mba maty. Ke le exemple indesiko hitondrasana azy zegny ataontsika hoe Madagasikara jiaby io zegny misy fotodrafitrasa. Izy koa zegny sagnatria ke misy bombe atomika mipoaka Madagasikara dia baikony hoe raha jiaby nataony Tsiranana poteo ritry tsisy nino tavela eto. Vitsy kely raha tavela eto. Tiako mba azontsika an-tsaigny zegny. Vita hôtel Hilton, vita Ambefiloha, vita 67 hectares, vita cité Analamahitsy, vita lalagna goudronné 9300 km, vita pont mandeha agny amin'ny 5000 km, vita lalantany regny efa vita. Efa vita. Fa vita administration jiaby amin'ny Antananarivo fô volagnintsika tara. Vita ministère des affaires étrangères, vita la coupole, vita ministère jiaby agriculture koa mbola matanjatanjaka ka hitanareo mitsangana fotodrafitrasa ampanjakana dia Tsiranana nagnamboatra azy. Io anosy io honahona io tsisy nino teo, misy avant misy après. Aboaka atsika io ka ny sary mbo zahagna ty avant 1959 ty après 1969 nanjara quartier B. Fa malheureusement zegny tsy voakarakara satria izy io ne tsara ny magnamboatra fa misy fô zegny le entretien tokony atao kasika ny lakan-drano satria izy io natao remblai. Tsy voaraka zegny tato afara le asa jiaby tokony natao hitazomagna azy dia zegny mahavy ny lalagna moa potiky ny inondation sy ny sisa malheureusement. Satria misy fomba ratsy zegny amintsika eto izy koa fa ampionganany fanjakana raiky igny miongana miaraka amin'igny ny raha tsara jiaby nataony tsisy suivi zay ke tsara ihany zegny mba ikoranana zegny mba hiovany izay toetra ratsy zay satria azovy manivo am'zegny izy efa manintsinintsy amin'ny tany misy izy agny fa atsika zegny atsika no miroboka agnatin'ny rano maloto, atsika no manana insalubrité amin'ny humidité de l'air, amin'ny poubelle, amin'ny raha jiaby. Zay zegny le raha tiako volagniny fa tsy tambo isaigny heto ny raha vitany. Io zegny mbola resaka Antananarivo. Ny cité faritsy hafa amin'ny province maro Tuléar tsy haiko agnarany jiaby misy agny Anketa, agny Tamatave, cité Valpinson, cité Jardin, agny Diego, cité Grand Pavois, agny Majunga, cité Tsaramandroso, cité maro tsy tegna tsy azoko an-tsaigny eto zegny jiaby Fianarantsoa, cité des profs. Dia anjarantsika mpizaha manohy azy satria haiko be zegny arakaraka zay tany misy atsika samy mivolagna atsika tokantrano agny adinany zay moyen adinany zay moyen satria tsy possible za hitanisa eto ke na le hely voatanisako zay izy nivolagniko teo koa tratran'ny bombe atomika ino raha tavela. D'accord. Depuis en 78 zay
ny fataisan'ny président Tsirangana zay dia taty afara zegny tsy dia voizy loatra fa saiko hoe ray aman-dreny fa tamin'ny président Tsirangana zegny tamin'ny andron'ny Tsirangana zay zay koragny dadilahy koa fa koragny amin'ireo tamin'ny président Tsirangana tamin'ny président Tsirangana kanefa ny zavatra misy zegny efa tsy haiko na naty ve ny antoko tapara zegny hoe tsy niakatra fitondrana ntsony na tsy dia narisaka ntsony nagnano politique sa iny tegna zava-misy jusqu'à maintenant ndraindray misy kely ministre avy tamin'ny PSD ty na misy député raiky ary hoe ino zegny tegna hoe difficulté agnatin'izay zavatra zay satria tsy mety mahazo laka zany hoe iverigny amin'ny zavatra zay nataon'ny PSD zay ny PSD. Koa hoe dikoragnako azy ny antoko aloha naty igny marigny igny satria izy koa fa niongana président Tsirangana tamin'ny 1972 dia nisy vague de diabolisation nanomboka tamin'ny resaka 13 mai dia lazaigny fa tsy tia malagasy président Tsirangana nagnano an'izegny tsakitsaky zato arivo zegny tsy haiko azavianao tsakitsaky zato arivo rehefa avy eo ya impodena antsika izy rehefa avy eo d'essence de près ya d'accord dia karazany hoe voasazy mihitsy le parti tsy hoe voasazy hoe nisy décret hoe nahongana fa no ny fagnaratsiagna nisy dia fify ny boetra igny zegny nahafaty le parti tsisy olo koa nasaky ny volagna fa zay hay PSD fa ny PSD mbola nafanafo ny gadragadrana iry tomboko lamiadina Victor Rasidy René Rasidy fa tegna maromaro reo fa tsy azoko antsaigny zegny ny agnarana jiaby dia regny ny gadrana tsisy olo namonjy président Tsirangana moa résidence surveillée tsy afaka tegna nahazotsika antsaigny raha nahazo olo Arema tamin'ny fanenjena tamin'ny fionganan'ny Arema regny bokeo ta Irtim c'est 10 fois plus zany hoe natao mihitsy zay le discours politique ny mpitondra tamin'izegny fotoagna zegny tegna nagnaratsy impérialiste sy ny saribakolony ino zanatany frantsay beni oui blablabla maro rany koragnindreo hoe tegna hoe natao zegny mpitondra PSD natilohan'ny malagasy voilà votankibondreo tsy naty zegny kaiky rehetra tamin'ny fahazoana fahaleovantegna occasion amin'izay izy koa fa niongana niboaka le raha zay tsy nampoizin'ireo PSD zay nagnantegna fa nagnano raha tsara io moa ny raha tsarany tsisy tonga lafatra tsisy hoe antoko anjely zegny ary eto za magneky fa tsy maintsy misy raha ratsy koa nataondreo misy raha tsy tian'olo ekeko ndraiky zegny satria tsy possible hoe raha tsara aby izy antoko tegna puissant tegna nanjaka tamin'ny fotoagn'androny ary ataoko fa mety mariny koa fa hoe nanagetsa zay olo tsy tagnatiny tao fa na dia zany aza mety tsy mitovy amin'ny raha misy amin'izao fotoagna zao le fanagejana mbola nisy ny maha-olombelogno mbola tsy hoe olo natokana ary natokana aty zanakan'olo reo ny sabotegny non nahita fianarana aby izy koa mbola mahay fa tsy hoe anefa efa nitaregny tamin'izegny izy zegny mety misy raha mariny tsy tanty amin'ny maha-olombelogno hoe tsy maintsy misy zegny fa izy koa zahagna par rapport amin'ny nanaovana ny fampianarana ndraiky ny fanavikavahana ny zanaky ny olo tsy manana amin'izao fotoana zao volagninao paradisa tamin'izegny tsisy raha ratsy tamin'izegny fa tamin'io zegny le olo nahita izy ratsy dia mbola mamali questionao kaza dia ny olobeo zay anao mivolagna isan'andro hoe tamin'izay karaha nofinofy tsara tamin'izay ke moa ve izy io raha nostalgie mandehandeha fahatany satria lazaigny taloha tsara fobaka non tsy mariny tegna mariny matoa misy nostalgie fa tsy hoe mandehandeha fahatany satria le politike ny PSD zegny tegna nipaka tamin'ny olombelogno tsiraikiaraiky izay olom-pirenena ino moa ny atao olom-pirenena
olom-pirenena dia olo miparticipe amin'ny famokarana anatin'le firenena ary mandoa hetra. Zay ihetra anazy io zegny miparticipe amin'ny fanatanterahana an'le république, hoe le zava-bahoaka iaraha manana. Zay boka zegny le république. Igny zegny no mahatonga antsika jiaby mitovy zo ambanin'ny lalàna, fehezin'ny lalàna raiky mitovy ary afaka miara-monigny. Dia manana fananana iarahana izay tombotsoan'ny olo jiaby. Agnatin'ny fananana iarahana tombotsoan'ny olo jiaby, ny zava-dehibe zay tegna mahangôma olo amin'izao fotoagna zao dia ny fampianarana sy ny fahasalamana. Satria anao koa zegny olom-pirenena mandoa hetra tamin'izay hetra isan-dany agnarany. Mbola kabarobe zegny mety koranintsika koa rehefa avy eo. Fa mbola tsy hiditra amin'ilay fagnaratsiana za fa magnazava le principe. Hoe tsy tian'le fitondrana zegny olo kamo. Dia olo jiaby tsy maintsy miasa ary tamin'izay fotoagna zay malagasy mbola eo amin'ny 5 millions toko isany jusqu'à 7 millions 5 niasa no nitady olo. Ke le olo mipetrapetraka zegny parasite. Andeha hitsetsitry ny hafa fofa anefa afaka miasa. Zay tsy mahita asa en ville, afaka mahita asa ny tanimbary, afaka mahita asa ary ny fanjakana tegna nagnampy ny tantsaha. Mamoro ny tanàna aby. Hoe izy koa fa hita hoe ty tany lemaka ty azo amboarigny tsara, aménagegny, asiagna barrage atao terrain agricole dia asiagna tanàna io amboarigny. Regny misy tanàna maro tondra anarana hoe Antanambao, Antanambaon'zegny hoe, Antanambaon'zegny hoe. Regny zegny tanàna namboarigny aby regny. Tanàna vaovao dia aménagegny zegny le hiaka dia zaraigny amin'ny fokon'olo dia lasa agriculteur. Dia amiagna semence rô niasa mafy ny ministère ny agriculture tamin'izegny. Dia misy ny atao hoe génie civil, misy ny atao hoe génie militaire, samy nagnampy le revers. Dia misy koa ny atao hoe animation rurale. Ny génie militaire magnampy amin'ny resaka barrage, le fotodrafitrasa atao hoe au ras du sol. Dia ny génie civil mitondra ny fahaizana satria expert en agriculture aby ny olo niasa atao na fiompiana zegny na famboliana. Mitondra ny fahaizana, manoro amin'ny resaka technique. Dia ny animation rurale ndraiky ny olo intermédiaire entre fanjakana ndraiky ny paysan. Dia mampianatra olo hoe zao ny fomba fatao antena koa citoyen, zao ny fomba fanaovana karapanondro, jusque hoe zao ny savoir vivre, mandeha jusque zao ny fomba fandokiana, ampianary. Satria mila olombelogno complet feno. Zegny mahavo hoe taloha zegny olo jiaby mahay manoratra, mahay miteny vazaha na matoela-be. Atsika zio mahita matoela-be tamin'ny andro tany mahay miteny vazaha, mahay manoratra tegna voakaly tsara écriture satria zegny alphabétisation mandeha tegna hoe politique ary mipaka amin'olo jiaby. Dia eo amin'izay za hikoragna le socialy. Le hetra io zegny angonigny, hetran'olo zay lehilahy miasa tsy maintsy mandoa minimum zegny 700 ariary isan'olo isan-taogno. Zay boka le hetra isan-dahy. Zay io hetra isan-dahy io? Dia miakatra io arakaraka ny fidiram-bola aminao. Ke 700 ariary isan'olo isan-taogno io, ohatra ataontsika hoe 5 millions ny vahoaka. Dia ny vahoaka miasa ataontsika hoe mety eo amin'ny 1 million zegny satria lehilahy fo ndraiky magnefa azy io dia chef de famille. Chef de famille magnefa. Dia en moyenne ataontsika hoe 5000 fois 1 million magnamia firy. Amiagna colle hely ianareo. Za fa tegna machine calculer. Tsy mandeha milliard zegny. 5 milliards. Or que 5 milliards zegny tamin'ny andro taloha vola zegny. Vola zegny. Ke ataontsika hoe dévaluation
ataontsika hoe multiplier par 3000 zay ny lanjan'ny d'évaluation tsika jusqu'izio io izy koa 3000 francs amitsika zio ty zegny 3000 ariary mety 1 ariary tamin'ny andro ça fait zegny 1 franc français égale non 1 franc franc malgache tamizegny égale 50 francs français izy io ty fa 4000 fil bon donc hitanareo zegny fa misy vola be mihitsy voahango am'le hetra afahana mamodigny raha sy namorogna raha afahana mamodigny raha de ino zegny ny zay mba tiako hazavaigny misy le partage fizaragna de le rafitry nisy koa rafitry nizara satria isaka province nanana budgetnazy par rapport amin'io hetra io azotsika tsy karaha izy io ty vola jiaby azo amin'ny province alefa Antananarivo antsendrika boko Antananarivo mahay zay tiany ampody amin'ny commune ataony hoe subvention nefa vandy fô nefa zara vilana ke tsy karaha zegny fa samy mitananazy de misy ampahany alefa agny nahazo ty zay atao igny anjaranarogna velogno amin'izay boka olo jiaby eran'ny Madagasikara na amin'ny atsimo agny ataontsika hoe amin'izio fotoagna zao le plus pauvre faritry misy kere na mpianajanaka nahita fianaragna izy koa mbola zanak'olo zala nahita fianaragna na aizagna olo manam-pahaizagna izy io ty azovy olo manam-pahaizagna bokanao tsisy ke mianatra ny saiky gratuit tsy magnefa écolage tsy magnefa cahier stylo ary mbola mahazo bourse koa mahampy tsara ny mahazo bourse ny zanak'olo magnano demande izay hita fa tsy ampy fananana zegny na mianatra amin'ny école publique na mianatra amin'ny école privée anao zio koa mianatra tamin'ny Masera zegny mbola naisy bourse koa miagnanao mandeha mianatra amin'ny Masera zay rehefa fanjakana voazavahoazy hazo anjara fahasalamana tsy endriky mikoragna fahasalamana olo jiaby marary mandeha amin'ny dokotera tsy magnefa dokotera tsy magnefa na dentiste tsy magnefa fanafody fa mandeha amin'ny pharmacie magnaboaka carnet mahazo fanafody bojo anjaran'ny fanjakana amin'ny réglé ary izy koa zegny fa marary mila opération satria indraindray zegny mipetraka lavitra ambany volo sy ny sisa de ny chef de canton amin'ny tany ambany volo misy anao miprevenir ny agny am-postro mandefa avion mangalanao miaraka amin'ny garde maladinao de mandeha anao avion amin'ny tany andidiana agny anao na 3 andro anao agny na fanjavatelo fanjakana miantoko ny fanafody ny sakafo raha jiaby jusque anao mahivagna mipody amin'ny tanàna misy anao izy koa ndraiky ohatra viavy bikibo hita fa hoe sarotsaro-pitirahana nefa mbola tsy lera de atao tanao atao zegny ka le kara taloha regny regny ndraiky atao réquisition de bojo fitikina igny jusque amin'ny tany misy postro agny miambiny fitirahana raha jiaby zegny mety ataontsika hoe mavandy Eliana Bezaza tsy mavandy Eliana Bezaza fa nitaniana zay olo tsy matoky magnontania olo benareo agny zay olo nihaigny tamin'ny fa première république fa zegny ny raha teto zay tsaratsara ny lela zegny mampamono tegna atsika mandeha mayotte regny fotony agny misy fahasalamagna bojo misy fitirahana bojo ya tamintsika teto zala tsaratsara an'zegny ary ny olo jiaby avy an-tany hafa regny la Réunion Maurice eto centre Madagascar mandeha mandranto fianarana mandeha mitsabotegna fotony tsara le qualité ny santé tamin'zegny
misy question hely ampidiriko ia ndraindray manko misy olo miteny hoe bon itsiragnina nge raha karazana hoe nijabo fa tamin'ny fotoagna andro fa izao tontolo zao mihitsy nandroso ta l'époque satria te agnatin'ny fotoagna 30 glorieuse zay moa fandeha filanandroy 30 glorieuse zavatra zegny samy nandroso nijiaby donc nagnaraka vagy zay fandrosoana zay fitsarana fa tsy de nisy zavatra tegna hoe initiative nazy nanokana satria mbola teo koa ny vazana nidigna azy teo natonga zay zavatra zay zay niheverino sasany misy miteniny zay ahoana fiheverina zavatra zay fiverako zegny aloha tsy fitiavana satria io ny nisy choix ohatra zao ny tegna nampalahelo olo ane le olo sasany de hoe ny vazaha zegny alaindreo satria ny vazaha colonise antsika teto nanjanaka de dikan'zegny mila roasigny ny vazaha de atao tipabody de tsy ilaigny fa tsy nagnano zegny tsy ranana satria hitany hoe mbola tsy lera atsika tsy endriky mahay ambila atsika izy tsy hoe tia vazaha tsy marigny zegny tsy hoe tia vazaha maro mihitsy ny pirofo fa tia tandrazagna izy fa tsy tia vazaha fa izy io zegny neny sasany le fitiavan-tandrazagna tsy zahandreo fa indesindreo mifankahalagna na de ho ratsy amintsika zany fandroasana vazaha alero roasiny agny avy lasa mihinany fatiny eto zegny tsy mety fa olo responsable tsy ranana hoe non mbola maro atsy antsika gasy nohony zegny andao antsendriky gardegny ny vazaha de zay vazaha retraite de merci monsieur au revoir monsieur solona gasy efa mandeha zegny zay raha zegny depuis relève zegny nambela teo vazaha io fa tsy azo atao satria pendant 60 na 80 ans administration française ny teto de ibouleversegny ambony ambany atsika tsy olo mahay administration anglais atsika tsy olo mahay administration karakory de tsy possible zegny le option ny ilainy sasany sasany zegny nisy antoko hafa zegny zay nivoy zay raha zay de misy déséquilibre koa teto entre teto baka nisy ny atao hoe fanjakana merina zay efa lasa lavitra tamin'ny fianarana satria nampianatra olo depuis tamin'ny faharadama tsy haiko rehefa mandeha andafy mianatra ya de le amin'ny sisiny maro tsy nianatra ino ny antony ny antony resaka christianisation satria zegny le fanjakana merina nagneky bonheur christianisme de dikan'zegny reo fa niaraka tamin'ny vazaha fa ela be satria anglais zegny frère mon père fa nampianatra ny masera tamadiky tao fa nalakilaky ny fanarana pasteur zegny plutôt satria London Mission Society zegny no tegna ny évangéliser ny malagasy teto ampovoantany de magnino ny ampovoantany évangéliser fa ny amin'ny sisiny tsy évangéliser satria ny ampovoantany nagneky nagnoro ny fomba gasiny zay nataondreo hoe sampy zinareo satria samy nanana fomba gasy antsika teto talohan'zegny fa nindreo teto zegny nataondreo hoe aleo dorana fa manompo sampy ale manompo le indesin'olo reto de igny zegny ireo fivadiany premier ministre Ranilay Arvony ndraiky Ranavalona fahatelo no nagnano conversion bonheur de ampanjaka zegny koa fa mivolagna magneky ny ambany lanitra raikitry ny christianisme nandeha rô nandeha tamin'ny Antandroy tany volagny Antandroy jamais de la vie zay tsy amoron'inay moi aleonareo vonegny nandeha rô nandeha tamin'ny olo jiaby tsy nagneky ke ino zegny conséquence zegny le fianarana tsy tonga tany amin'ny sisiny satria saro piaro amin'ny fombany zegny ny ankamaroany le tany amin'ny sisiny ke io za tsy mitondra jugement de valeur hoe tsara na ratsy fa zay ny zava-nisy mauvais tsara ro nagnano conversion mauvais tsara ny sasany tsy nagnano conversion fa zay ny zava-nisy de conséquence nanjary ireo ampovoantany nahay raha fa ny aty amin'ny sisiny tsy nahay raha de na conséquence n'zegny ohatra tamin'ny Galieninavy Ninavy tamin'ny 1896 de nieritreritra izy hoe ny ampovoantany mahay raha
ireo mazava ho azy fa colonisation ny atao donc atsika tsy agneky ampivoan-tany idomine satria lasa tsao resy ireo vazaha baka fa ale atsangana ireo les côtiers izy le volaniko zegny nalefa namboarigny l'école régionale agny Androy Analalava maromaro zegny amin'ny sisiny maro amin'ny sisiny tany école régionale Natsangana tsy nagneky ireo côtier reto nivavaka tamin'izegny ireo tsy nianatra ino conséquence 1911 nafody école régionale ny Analalava tsisy clé il école régionale tamin'ny endriny vaovao tamin'ny tafara le heny ry dadilantsika regny efa tamin'ny deuxième guerre mondiale nefa nampody indraiky efa nampody dia ino zegny farahevitrin-dreo hoe akory atao mba hiparticiper amin'ny colonisation ny côtier satria zegny reo efa tsisy clé voatery reo nangala le fonctionnaire ny ampivoan-tany satria reo ny mahay raha zegny mahatonga hoe ireo ampivoan-tany no nameno Madagasikara tamin'ny colonisation ireo no nindesiny vazaha nagnano colonisation ny mpampianatra ny infirmier ny docteur ny interprète presque zegny ny olo ampivoan-tany ny maro jusqu'agny amin'ny fin fond ny Savata agny ny Androy tagny dia ny option ndreo tamin'ny côtier dia ny zanakampanjaka feky zegny no natsangana zay natonga ohatra hoe gouverneur ny Analalava gouverneur ny Atsimo agny anareo koa mizaha amin'ny tantara zegny presque le gouverneur zanakampanjaka tamin'ireo faritra ireo satria ireo zegny no nekeny vahoaka dia ireo zegny na dia tsy nianatra fa dia efa natsangana d'office sarotsarotra tamin'ireo mihitsy nampianatra ny olo amin'ny sisiny manipulation zay dia zay no agnisan'ny atsika zegny koa nanjary niataka be amin'ilay sujet tsara fantarigna zay marobe mba mahafantatra izy agny dia izy koa fa nagnan'igny zegny lasa tafara tato les côtiers lasa ino ma zegny minalahelo hoe tsy ampy fahaizana karazana io zegny les côtiers tamin'ny izy koa fa nandeha génération za io koragna avant première guerre mondiale mandeha ny fotoagna maro olontsika nandeha nagnano guerre mondiale première guerre mondiale tagny dia mba nihiratrihiratra maso tagny nimpody azonogno amin'izay teo zegny miteraka le mouvement atao hoe padesme azonareo ono ino moa dikany padesme partie des déshérités de Madagascar azavaiko satria io koa zegny nisy diabolisation be ihany padesme ino moa dikany hoe nalahelo zegny ny côtier tafara tato na dia hoe faotiny olobe-ndreo tsy nianatra zegny fa nalahelo hoe karaha ny olo ambivoan-tany fa no mahay raha sy mahazo avantage n'ity colonisation ity fa zay ty karaha basantsika mberana ary vitsy ny côtier nahay raha dia izy koa fa nangataka fahaleovantegna ny MDRM dia les côtiers les élites zegny padesme io zegny zay fitambaran'ny côtier sy ny atao hoe merina mainty zay merina mainty eto Antananarivo zay le padesme satria reo no mahatsiaro tegna fa latsaka ivelany ary nisy fanavokavahana ny teto zay tsy maintsy reconnaissance zegny tsy isy le fanavokavahana indrindra tamin'izay fotoagna zay dia nahatsiaro tegna voahavoka bakolo aby io hoe zahay zegny tsy mahazo droit fianarana zahay zegny zao dia igny zegny le mouvement hoe zahay koa mba mila ny anjara masoandronay zay le dikan'le padesme dia avy zegny le ino mouvement ny MDRM igny dia nivolagna reo zay tsy mila fahaleovantegna direct zio satria izy koa misy fahaleovantegna direct zio
mbola nareo hanjaka karaha nataonareo nanjaka tamin'ny colonisation teo zahay zegny ny ankamaroanay tsy nianatra zahay le côtier sy ino zegny le haut-mainty zegny dia mialatsigny za voatery za mikoragna zegny sagnatria ny vava tsy fagnavakavahana fa mikoragna tantara misy zavatra misy tsara fantarina zay atao hoe fady tabu anefa ny raha tokony resagna mba ho fantatry ny olo jiaby mitaranaka satria à partir ny tantara zay vao atsika afaka miévoluer zay ke tsy hitako zay agnafiainana zegny dia io zegny hoe izy koa ny ankamaroan'ny olo ignorant ke ny olo vitsy hely eo fô zegny ny olo mahay raha dia ho lasa esclave zegny atsika dia hiafara amin'ny ady zay zegny le théorie nindesiny le padesme dia naavy nindesiny MDR ndraiky izy igny volagnindreo tsy tia tanindrazana coloniser andevombazaha zay le izy nefa tsy zegny dia lasa igny zegny no jusqu'à nisy regny ady ary nitatitra mikasiky le adiny 1947 ane maro ny raha diso maro ny raha diso fa mety tsy fotoagnany angamba androany satria tsy sujet iresagna azy fa fermentsika eo le parenthèse fa raha tantaraiko zegny magnazava raha maro be amin'le afara ato zegny satria misy maro zao leçon sy raha vaovao regny tsara ny tsy regny amin'ny bentegna tagny no tsisy mpitantara tsy tsara tantara igny fa jarisy agnatin'ny haro tiako mitsakitsaky zato rivo ty ino no tegna sensy satria misy mitora sensy ny hafa na tsy haiko na tsy haindreo ny dikany sasany mety tsakitsaky zay foanigny tsakitsaky tiako tondrany secrétaire national kely ino tegna sensy ny tsakitsaky zato arivo izy io zegny nisy grève ny faculté de médecine tamin'ny 1972 azavaiko zegny na ino nahatonga ny grève le raha ne tsy tokony hoe raha andeha hanonga-mpanjakany fa de Gaulle zegny nagnamiantsika université dia justement izy ankatso université Charles de Gaulle dia ny fianarana dokotera efa hafa ny taloha hafa ny moderne ny fianarana dokotera tamin'ny andro taloha zegny misy io école de médecine hitantsika Mahamasina io 3 taogno anao mianatra ao dia mahazo titre dokotera 3 ans tamin'ny fahavazaha zegny tamin'ny fahavazaha fa mahay zegny dokotera mahay satria tegna izy koa le dokotera taloha regny mahay tonga nefa ny avy afara le nahazo université dia tsy maintsy universalisegny boka le fampianarana 7 taogno zay vao mahazo titre dokotera lasa nisy hiérarchie zegny le raha dia nagnano grève zegny sasany satria amin'ny lafiny araiky koa zegny fanjakana mila dokotera maro satria le gasy mahay maro dia le olo 3 taogno zegny alefa ambany volo satria fanjakana mila dokotera maro ny grève bakareo hoe zay tsy magneky zay mila statut mitovy amin'le 7 ans satria samy dokotera ihany satria regny tsy maintsy ho be karama magnino zay moi je comprends mariny koa nindreo fa tsy azo lazaigny diso koa fanjakana satria fanjakana mila dokotera andeha hiasa ka io zegny tsy haindreo nahita le solution dia igny grève igny miampy resaka hoe ranomafana raha karaha zegny hoe tsisy ranomafana amin'ny internat raha azo lazaigny tsisy dikany anao koa mahita tranony mpianatra azy io ndra grève izy io raha zegny izy raha tsisy dikany fa tamin'izegny izy be na raha rotiny mpanano politique zay efa tianongana ary sourcen'le tiananonganana président Tsirana mangala source amin'ny raha nitantareko teo igny azonareo ono raha nitantareko teo igny misy antony zegny za teo boka nivolagna misy voalavo tsy maty zany atiky volo sasany agny zegny le source ça fait
ny niafaran'izy igny baka MDRM igny resy ny padesma kanefa padesma tsy niady fa ino moa nandrisihana ireo tsy aky masakre padesma kanefa ireo masakre padesma sady masakre vazaha ke ireo masakre vazaha navy baka vazaha reto ireo manana basy ireo manana tonga ireo namono olo jiaby nagnano scandale teto mandeha misy arakaraka ny rapport zegny ny rapport officiel ny fanjakana vazaha mivolagna 13 000 morts misy rapport hafa mivolagna 100 000 morts ny antony nahabe azy satria ny kontigny hatram'le olo nilefa tagnaty ala maty mosaritany maro boko zegny olo nilefa tagnaty ala maty mosaritany maty naretigny tany fa eo zegny namono amin'ny fomba feno bibiagna ny vazaha ratsy raha nataondreo fa kofa resy zegny le MDRM taminy nanjary nanjaka boka le origine padesma zay efa nialany président Tsirana satria izy tsy tiany le thème fanavakavahana satria natiagna tsy tiana o le resaka padesma ty mifono ihany fanavakavahana dia efa lasa karazany nisy rasisme be fahatany hoe tsy fitiavan'olo ampovoan-tany fô iny nialany hoe za mariny fa misy le injustice fa za kosa tsy versé agnatin'ny fanavakavahana dia nialany igny dia izy nagnano PSD dia nanjary nahazo laka tsy tantiny fô niny zegny iry rabe mananjara azo hoe be adignako zegny tsy anjery tamin'ny olo telo zegny ireo no lasa sesitany ireo nagnano MDRM mbola impody koa mipody volagny koa fa dia zay dia igny nimpodianako hely izy igny satria voilà dia ino le tsakitsaky zato arivo zegny karazana vengeance ny raha tagny navy zegny tamin'ny 72 io na dia tsara zany raha tamin'ny fiaignany gasy fa misy raha tsy maty tagnaty kibo donc le explication tsisy logique magnino nahongana nefa fiaignan'olo nandeha tsara fa nisy ny profity satria mafy be zegny le PSD io tsy voahongananao amin'ny urne na dia lazaigny aza fa hoe nangala bato za magneky nangala bato satria nangala bato bene teto nanomboka colonisation ary io tegna le fomba ratsy nampianariny vazaha atsika jusqu'à nantsivony nangala bato fô depuis tagny amin'ny colonisation fa na dia zany aza le PSD tegna mbola hoe nanana asisy tsara fa teto Antananarivo ihany izy no resiny AKFM dia io moa zegny natao hoe eto Antananarivo manongana fanjakana dia fa magnaraka ny sasany zay misy faiblesse le izy dia igny prétexte igny no nidiran'ny mpagnano politique tamin'izegny MFM mbola tsy MFM agnarany fa manandafy rakotonirina azovy avoka olala regny zao mpianatra maître olala nindesiny le rivotro ny sociologie ny mai 68 mai 68 avy tagny en France zay resaka conflit de génération zay nanongana ny président général de Gaulle dia nigagné jeunesse-ntsika koa zay dia raha jiaby zegny mifangaro no nagnano hoe bon reto zegny goekantitra aleo reto fa zahay mahay zahay mahay zahay nianatra et tout ça dia ny zava-nisy moa ireo nagnano grève tamin'ny place du 13 mai tao dia ny raha lazaigny za fa za tsy micautionné zegny hoe nitifitry hono ny FRS dia maty zegny ny lahatra tarifa io zegny raha mampalahelo tsy nanaovana enquête officielle satria maro ny version regniko hafan'izegny za moa tsy teo tamin'izegny fa kosa ny regniko ny FRS ny maro maty satria nisy mpitifitry tsy fantam-piaviana
zay zegny tokony mba karohiny fa tsy ambelambela am'izao zegny le aretintsika eto Madagasikara ya dia nisy zegny resaka ny président Tsiranana tamin'ny radio hono ya hono fa impodianako koa igny satria ataoko tsara be hoe hono satria araka ny tegna izy hafa raha nikoragnin'ny président Tsiranana dia olo mpagnano atsikana karaha ataony azao mpagnano atsikana ery turbo regny ya no nagnano imitation ny président Tsiranana tamin'ny radio bieka izy ho alan'olo zay boka le izy fa ny raha nikoragnin'ny président Tsiranana zegny dia zao satria nandeha ny grève izy tamin'ny fotoana io moa tsy teto Antananarivo fa izy moa efa narary depuis 70 dia niala sasatra tany Ranomafana dia avy eo izy s'adressé amin'ny le étudiant magnano grève dia zao raha nivolagny am'le feo helinazy igny tsy haiko magnano feo helinazy fa je vais essayer are gano tsy matarotro miaramila anareo aza miady amin'ny miaramila aza miady amin'ny olo mitana basy satria anare koa miranirany amin'ny olo mitana basy sagnatra ny vavaka mipoaka ny basy pa maty zato pa maty arivo zay zegny raha nivolagny nya misy le mot tsakitsaky adiniko hoe lasa tsakitsaky pa maty zato pa maty arivo fa nanaragna ny raha nataony izy koa fa nagnano imitation le olo dia zao ny raha nataony ataoko tsakitsaky zato arivo ny zanaka Antananarivo zay raha tsy possible ary izy koa ny raha fahafantarako hoe zegny président Tsiranana zegny nazovy olo nahay président Tsiranana ke masaky mitsangana miteny hoe izy mariny teny zegny mitsangana eo fa mba matahora Zanahary tsy mariny olo tia malagasy zegny président Tsiranana zegny olo tsy magnavakavaka ke amin'ny fomba akory mo possibilité ke izy andeha ilaza hoe za hamono zanaka Antananarivo ataoko tsakitsaky zato arivo tsy possible fa tegna hoe fagnaratsy ary nandetro zavatra io amin'ny fomba akory moa ny olo Antananarivo maregny zegny amin'ny radio ke ho tia Tsiranana zay ane le source n'le diabolisation dia maro foiky le raha natao ohatra zao izy tany ny olo teo na ministry ny gendarme raha tsy mandrava ministry ny polisy sy ny général Ramanantsoa zay teo ny Ramasindro zaza jiaby natondro agnaty avion gréviste alefa ngalalava zay tsy heniny nanaovana azy ya dia izy koa fa tonga teto Tsiranana tamin'ny andro asa jeudi izy io dia misy ministre raiky boaka Antananarivo Ramangasoavy nantsoviny anao responsable Antananarivo ataova zegny podianany tsy haiko jiaby regny eto satria Andafiavaratra ary boka bureau avy Andafiavaratra ary hitany lahatra ray aman-dreniny Antananarivo miranirany meloko jusqu'any amin'ny farany Soarano any Analakely any mais c'est normal zanakanao ve natao zegny dia za comprendre mihitsy le olona Antananarivo c'est tout à fait normal dia igny zegny nivoizigny raha jiaby igny satria sarotro nahongana tamin'ny alalan'ny fifidianana Tsiranana anefa maro ny olo efa tia hanongana azy dia natao zegny zay nagnaratsiagna azy fa le raha tsy mariny hoe andeha hamono zanaka Antananarivo tsy mariny tegna tsy mariny dia igny zegny le resaka tsakitsaky zato arivo ary jusque niany ity za malahelo maregny zegny maro politicien Antananarivo eto mbola fananindreo mbola miteniteny raha zegny na dia fantatra andreo aza fa tsy mariny le raha satria mbola mipetraka le fankahalana mafy be ane le fankahalana vokatra raha zegny mafy ke mafy fa amin'le mariny tsy mba maty ireo nisekoseko hoe diso Tsiranana nagnala vazaha fa tsika mahay dia niproveny Zanahary sy ny tantara jusqu'à tsika mivolagna zao fa tsika tsy mahay mbola Tsiranana manana ny mariny
mety le raha nataony ny tagna vazaha satria intérêt ny vahoaka malagasy rehetra izy niongana ane na tsy mbadika raha jiaby aiza atsika zao manandroso atsika zao tsaratsara ny tamin'izay zay baka oui madame secrétaire nationale lavalava koraka atsika zegny bon igny zany ny zavatra zay nataony tsirangana sy tantara zay tsara fantariny fa am'izao fotoagna zao zany politique ny PSD manoloagna ny jaly tsy fisianasa ny lomaindy hoagny mayoty nitadiro iala ty tanàna ty ny fuite de cerveau losolo jiaby mandeha mitady raha ambadika agny isan-karazany mbola tazominareo zay foto-kevitra journal PSD hatrizay jusqu'à maintenant fa misy zavatra vaovao volavolainareo koa ifagnaraka amin'ny toetrandro zay iainana am'izao fotoagna le ankapobeny aloha tazominy satria tsara fantaritsika nefa nagnano décentralisation effective zegny tamin'ny andron'ny tsiranagny satria izy efa niteneniko teo ny ambany hoe samy nanana ny budget amin'ny alalan'ny volana nanany ny province jiaby zany hoe tamin'ny province zany le izy dia nitsotro tamin'ny commune ny chef de province enigny dia membre ny gouvernement mivory amin'ny dikan'izegny rô sady mivory atao amin'ny conseil provincial miaraka amin'ny CTD ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sady mivory atao amin'ny conseil des ministres dikan'izegny zay problème indesireo boakato ambany ato tonga dia efa réglé ambony ato malaky ary ny volany izy zegny mahavo hoe mandavan-taogno tamin'ny fotoagna andron'ny président Tsirangana dia azo nandianany tomobily na Mi8 na Renault 4 na 2 chevaux miala avy Fort Dauphin mandeha agny Diego miala avy agny Maintirano mandeha agny Tamatavy azo nandianany tomobily nareo koa fa tsy matoky zao anontany olobe nareo zay satria karaha vandy karaha zay karaha magnofy satria samy nanana ny autonomie ny province jiaby samy nanana ny fitaovany dia na ny lafiny social na ny lafiny fampianarana raha ohatra ka ny tourisme zegny ny politique ny Tsiranana na dia tsy teo aza izy fa nitohizana le politique atsika nefa Singapour atsika fa longolongo ny Singapour fa malheureusement noho ny fanjakan'ny fankahalagna sy ny voalavon-kibo tsy mety maty dia ino atsika mandeha magnesoeso Comore nefa lasa ambanimbany Comore na PIB ny Comore aza tsy tratrantsika marina fa tsy mitovy araiky ely araiky be fa mba mamegnatra ihany na ny rayonnement international Comore ane lasa mitariky ny Union africaine aia rayonnement Madagascar ino raha tarintsika zay boka zegny raha jiaby karaha zegny ary tsy hita amin'ny Tsiranana fo niongana raha tsirika tsy natao continuité de l'état niongana Valmagne tsy natao continuité de l'état niongana koa rajonary mampianina vao maika loza vao maika tsy natao vao maika koa raha jiaby nisy teo ny foanana ke izy koa mbola toetsaigny lomory igny karaha zegny no andeha iainantsika Madagasikara aty atsika doko tegna nenjika le sagnatria ny vava le gisy le tegna gisitry marina ambony tany ty za zao mitandregny radio niany naregny Bangladesh na vita métro anaheniko ny za Bangladesh zegny koa ny olo sahirany farany mahantra zay zegny amin'ny raha jiaby mandalo am'izao fotoagna zao ty afaka atao ny fifidianana atsika ato ato mampandiniky tsiraikiraiky olo an-tragno agny zay managna saignazy agnaitsika ty satria efa misy tendance agny na dia zany aza hoe bon efa tsy agny ake zay mbola ty fo hoe samy amin'ny nenazy ny PSD misy vahaolagna ve agny amin'ny PSD amin'ny mahazay mbola misy foto-kevitra zay ny PSD hatrizay tamin'ny andron'ny Tsiranana na dia efa misy navozy hatram'izao misy vahaolagna ve agny hitanareo hoe bon tegna tokony verigny amin'ny fitsinjaram-pahefana tegna hifa tsaratsara satria ny zavatra hita baka misy mody soata agnaty constitution izy igny fa rehefa avy eo tsy izy marina izy igny zavatra atao ary ino zegny zavatra tiany PSD aroso mety avao olagna malakilaky kokoa amin'ny fotoagna marina raha volagninao zegny
saotra anaty constitution le décentralisation fa tsy atao fa au contraire raha hafa ndraiky atao gouverneur tindreny nefa raha tokony fidigny ny vola tegna tsy azoko ny fomba anaovana azy ka zegny mahatonga ny antoko PSD zegny mitsangana amin'ity resaka état régional ty efa tsy afaka tsony zegny atsika hagnano continuité le raha taloha zay efa disparaître fa aleo avozigny dia nanaboaka zegny ny PSD ny resaka constitution état régional io izay satria atsika zao fa miaigna amin'ny région taloha province hoe aleo zegny isaka région manana ny olom-boafidinazy zay mitondra an'le région dia olom-boafidy manomboka avy aty amin'ny fokon-tany olom-boafidy amin'ny commune olom-boafidy amin'ny région olom-boafidy ary miaraka amin'ireo dia misy fond zegny ilay ataontsika hoe parlementaire isan'ny ambaratonga na any amin'ny fokotany na any amin'ny commune na any amin'ny région dia misy ny ministère iraisany satria iraisan'ny Madagasikara jiaby satria tsika tsy sanatry ny vavaka hoe nisy ara-bazana hoe nagnano indépendance non tsy any koragna sanatry ny vava fa resaka magnatsara ny lafiny économique satria zay mihitsy ny raha économique et social bien sûr zay mihitsy ny lesoko satria Tananarivo izy reriky manana ambition hizara sy hibaiko ny Madagasikara jiaby dia midisparaître tsikelikely izay orinasa jiaby eran'ny Madagasikara raha tsy lazaigny zay Majunga zay nanana Sotema maty Sotema zay nanana fagnanovana ciment ty maty fagnanovana ciment zay nanana siramamy ty izy io lasan'ny chinois zay tsy hoanintsika aby ny siramamy fa tonga exportation zay raha jiaby zay nanana fanaovana mabibo efa tsisy dia aiza ny afaran'olo ino satria le fitantanana tsy mipetraka ny commune lasa tsisy vola tsisy force ny fokon-tany efa tsy lazaigny na izy tsy nampidirina anatin'ny constitution en tant que CTD tsy vondrom-boaka tsy njara-pahefana fa hoe resaka hoe vondron'olony fo zegny dia ratsy fitantanana zegny Madagasikara fa aleo le olo mikarakara ny amin'ny tany misy azy ary eto za dia mivolagna fa rehefa miteny zao aleo olo mikarakara amin'ny tany misy azy mba tsy hoisy ny olo mirorosaigny dia tsy resaka foko velively ny raha volagny za koa fa mivolagna hoe Tananarivian tsy midika hoe merina zany tompoko fa ny olombelogno zay mipetraka eto Antananarivo na merina na tsy merina mazava ho azy anatin'ny merina fa ny merina zay mipetraka ny Majunga kosa dia tsy Tananarivien fa Majunga oka zegny hazava ny vezo mipetraka ny Fianarantsoa dia Fianaroa satria zay tany honenanao sy hitadiavanao vola zay no andoavanao hetra sy anaovanao participation amin'ny fiainanao ka tsisy fizarazaram-poko tsisy fanavakavahana fa anao koa fa agnatin'ny toerana raiky mipetraka dia io ninao zay tsara ho hazava tsara zay mba tsy hororosaigny ny olo hoe izy ty moa zegny isa mody amin'ny tany misy izy jamais de la vie jamais de la vie tsisy zegny atsika jiaby Madagasikara eto samy tompony na aiza ke misy koa boka ny député sasany mikapokapoko magnano mandroandroaka olo ka tsara mihitsy zegny no anaovana fanamarinana tsara amin'izay raha zay sao de sanatria le kapokapokondreo manjary hitondra olo hangahala le décentralisation tsisy idirany na dia kely ny décentralisation tompoko resaka économique raha ohatra za zegny nitiatiako aminazy andeha hitady aty Antananarivo dia manana ny plasiko za amin'ny fitadiavako eto na dia anatin'ny dia mandeha manoratra anarana za agnatin'le état régional ny Analamanga ohatra
na itasy na bongolava zay tiako. Dia agny za mandoahatra, agny za mitady, tompon-tany za am'zegny. Zay zany tsara marihagna mihitsy. Satria ratsy atsika koa mifankahana ary tsy mazava amintsika les conceptions. Fa tsisy idirany adiny-poko ny resaka décentralisation sy état régional. D'accord. Maraparagna fandaharagna atsika, fandaharanaro vakoragna teto satria mbola manana fotoagna hafa koa atsika hikoragnana raha jiaby igny eto. Bon, faraparagna koragna ataoko ty, madame secrétaire nationale, hanao ahorsa misy rotsaka amin'ny PSD fifidianana zay ho avy. Tsy ny filoham-pirenena fô amin'ny fifidianana rehetra zay ho avy. Ny principe-ny antoko jiaby dia ny handatsak'olo. Indrisy anefa misy lesiko be eto amintsika Madagasikara mikasika fifidianana. Ka sarotro amin'ny antoko tsy PSD izy raiky, sarotro amin'ny antoko jiaby zegny ny hirotsaka amin'ity fifidianana ty. Hitanareo edy grève isan'andro CNI zegny hoe HCC zegny hoe satria tegna marigny misy raha tsy mazava marobe nanomboka tamin'ny 2018 igny. Satria lalam-pifidianana efa andeha amboarigny. Dia eo fô misy hoe 73 députés niravagna aby raha namboarigny jiaby igny, dia nanjary gaboraraka, nanjary hoe tsisy plafonnement ny fampiasagna vôla. Inona izy anefa avantage ny le olo nahazo fitondrana avy eo. Zany hoe aminay zegny fa nisy karazana complot ihany raha jiaby regny. Na dia tsy tenenigny fa nisy ihany karazana complot. Dia zahay zegny mailo. Satria ino raha hita avy teo? Hita misy raha bizara be zegny hita fifidianana tsy normaly tamin'ny 2018 na législative na présidentielle. Hita avy teo hoe nisy ny atao hoe doublon. Ny tsara nefa ny HCC izy tsy nahita doublon. Nefa nisy le doublon. Avy eo tsy rarahiny fitondram-panjakana le raha fa hoe azahenga efa vita premier tour, deuxième tour, zay tsy hagnano troisième tour oro. Dikan'izegny rô tsy hagnano enquête. Tsy rarahindreo nefa raha ohatra ka fanjakana mipetraka normal tokony raisiny en compte hoe bon izy koa fa karaha zegny ohatra tsy magnino ane ny lasa momba ny lasa fa ataontsika enquête zegny dia ataontsika tsisy ahiahy. Tokony zegny le izy satria ny fifidianana tsy tokony misy ahiahy. Ny zava-misy anefa be ny ahiahy. Na ny fomba nagnanaovana le listim-pifidianana fô tamin'ity mbola efa misy sahady ny mahita doublon mandeha million. Mbola ziofo, mbola nefa mbola mi-parcours mbola tsy vita. Ke akory ataonao andeha hiditra amin'izegny anefa hita koa igny resaka teknika fa amin'ny resaka environnement ny fifidianana zegny natao mihitsiny zay hanjakan'ny vola anatin'ny fifidianana. Zegny ane raha nampidirigny rehetra efa tamin'ny mialatsiny zany volagna fa raha valomanina nagnano zegny. Fa farajoely ty vao maika ny accentuer. Natao mihitsiny zay hoe io zegny anao na manana hevitra tsara na manana capacité higouverner tsisy mikonty raha jiaby zegny fa hoe ohatriny volanao andeha hividy olo, ohatriny volanao andeha corrompre, zegny ane le izy mila volagnina raha karaha zegny. Dia sarotro amin'ny antoko satria ny antoko eto Madagasikara tsisy fidiram-bola. Na lazaintsika hoe cotisation ny membre zegny ny robatigny satria ny tezaigny zegny le vahoaka amintsizy koa moa zegny hoe anareo tsy miparticiper amin'ny politika fa ny mpagnano politika ny magnamia vola anareo. Zegny ny tezaigny le vahoaka. Dia le vahoaka zegny tsy rarahiny na tsara raha ataon'le mpagnano politika na ratsy raha fa izy mila vola fô. Aia t-shirt, aia vola. Zegny atsika zio koa mahantra karaha ty ny avy amin'ny raha karaha zegny. Ke eto koa zao mbo mandefa hafatra amin'ny vahoaka. Tsy maro ny olo teny amiko anao olo mpagnano politika sadasada satria tokony flategny fô boka vahoaka. Non, za mbola mipetraka hoe adidinay magnabe vahoaka fa tsy hoe
andeha hagnabady vahoaka sy andeha ampianatra raha tsy manjary vahoaka satria azovy moa voa tsy eliana be zaza fa ny zanakanao io anao le tia raha amin'ny fifidianana io aiza zanakanao anao mahavita mandoa écolaginazy amin'ny t-shirt anao mahavita mampinana izy anao mahavita mitsabo izy koa marary avy eo le mpitondra koa tsy magnano inino inflation miakatra vidin-draha jiaby anao mahavidy gonimbary zegny raha teneniko io tsy maintsy politique foana no mitondra firenena ary tsy maintsy olo mahay no mitondra firenena fa tsy hoe anao vidigny dia le olo magnamia volanao no fidinao ke ho sambatra anao non jamais tsara mbo haintsika vahoaka koa raha karaha zegny izy koa diso moa za mipodianinareo aminaka fa eliana be zaza tsy afaka mandalitra ny vahoaka malagasy tsara raha karaha zegny mba ho regnitsika tsy afa-po ndraiky zany raiky misy tiako diriheny ndraiky tena tena fanazavana nisy nalaza hita amintsika tavaratra tato resaka clandestin de mayotte isan-karazany mba misy sosokevitra na solution na suggestion hijanonan'izay zavatra zay ohatra amina manokana satria mitady reo olo agny dizavola tia vita raha tsara iara-jany jiaby zegny iny mbo hoe solution ho anao fotsiny mba ilana zavatra karaha regny tia hinana ny olo tia hinana magniry tianan-kariagna tianana raha tsara solution tsisy afa-tsy hoe ny fitondram-panjakana magnamia lalagna malalaka ny vahoaka anazy mba hiadana zay tsisy afa-tsy zay fa rehefa ny fitondram-panjakana tsy mandraharaha ny vahoaka tsy magnano ny asany dia mazava ho azy fa mivaralila io ny dikany io ino moa raha mbo nataony fitondram-panjakana biaka ny olo hazo asa ary io zegny fahazahoana vola io tsisy fahagagana na miracle na vola haniry na ho latsaka avy an-danitra io asa kanefa kosa mba havitan'ny olo-pirenena na mamorogno asa na miasa amin'ny orinasa mba hazo karama sy tombom-barotra dia mamalavala ny fitondrana magnamia encouragement na fiscal na géographique na amin'ny alalan'ny raha maro ny olo mba ho tonga agnano investissement à Madagasikara na olo avy ivelany io na ny olo avy aty agnatiny manambola fa ny olo avy aty agnatiny manambolany noho le environnement fitadiavana ratsy dia aleo ny volanazy alefa Dubai aleo ny volanazy alefa amin'ny offshore agny Maurice satria amin'ny tany mahantra be ty ino raha andeha ataonao volanao satria lasa corruption no manjaka fandravagna volan'olo le fitondram-panjakana le administration zegny efa tsisy raha hay atao ikoatsy handrava ny kely mbola misy any amin'izay olo manana azovy olo adala andeha hijano volanazy andeha investiseny amina environnement karaha zegny izy koa anao ty mila zegny hoe ny olo hampiasa volana Madagasikara voalohany indrindra ataova hevitry hisian'ny demokrasia sy justice amin'izay zegny le olo mivolagna izy koa misy olo magnano ratsy vola be naka ataoko ato dia mandeha amin'ny fitsarana za dia resiko le olo magnano ratsy tsy zegny raha misy amintsika eto fa voavidy ny fitsarana afaka atao ino izy ty roasiny atao IST ny olo zay mampiasa vola gadragadranao tsy olo boka tsy avy faharoan'izegny ataova tsara ny lalagna biaka moramora ny transport électricité amboara sécurité milaminy amin'izay boka mazoto le olo hoe manomboka avy amin'ny tany misy akora fototra alainy ambany volo agny tsy lafo ny tondrasan'igny amin'ny usine-nazy mety hoe marikitry port biaka izy afaka magnano exportation dia les coûts de production ambany biaka izy migagné bénéfice amin'ny raha ataony ino ny raha misy ny lalagna jiaby ratsy électricité tsy manjary sécurité ikuizagna insécurité donc zéro za magnamenao zéro amin'le fitondram-panjakana dikan'izegny tsisy olo ho avy eto raha tsy mafia raha tsy kombakomba amindreo zay ny le izy ary le gasy koa zegny may mahantra d'accord
fanatsika fandaharana ny efatranao kely tao agnatin'ny 2 minitra eo. Ya. Ny sujet naviantsika boka zegny hoe nahafatesan'ny président Tsirana dia lasa occasion izy igny nivelatra be nandeha lavitra le resaka. Ke eto zegny zaho dia mitogno ny mpiray-tanindrazana mba hieritreritry mba amikasiky le tantara. Satria izy io koa ne mora miteny hoe faotiny mpitondra nefa anao olo-pirenena io anao koa ne mba faoty mahafaoty anao avy ny raha tsy manjary anao tsy mivolagna anefa ino anao foa nivoa mitaregny anao avy eo nanonga zalahy izy io fa 600 000 fa 1 million gonobary zalahy menaka 60 000 litres zalahy efa tsy leo bus zalahy anefa ny anao nefany mikasiky intérêt-nao anao dindero be anao tsisy raha andeha volagninao magnano mavozo nanataotro fa fitondram-panjakana jusqu'anao faty ho amidinao meuble anao jiaby tsisy raha tavela agnatin'ny tragnonao vadinao andeha izaha olo manam-bola eo anao tavela iry zanakanao lasa bandi. Ke izy la mba tokony samy mizaha intérêt-nazy zay zegny la mba tiako volagniny fa atsika vahoaka tsy azo sarahagna amin'ny tantarany tanindrazantsika mba manaova responsable mba mitsangana aza matatro gadra isan'andro zegny fa atsika jiaby ty tsy omby gadra ao ary azotsika atao magnano solidarité izy koa fa alohatsika jiaby andeha gadra zay mila hiditratro zay jiaby ty ampitira zay jiaby mbo zahantsika edy atsika jiaby ty koa tafiditra agnatin'ny gadra ao na mba mila zegny atsika manana esprit na révolte izy koa fa atsika vonegny fa le raha tsy tiako anao ve vonegny atao zay ahafaty anao dia anao mbola mandoaliky oui monsieur merci monsieur mbola voamaiky za popo monsieur zegny ane le raha ataotsika ke zay zay mba ndesiko mba mampieritreritra atsika tsiraikiraiky zay mikapokapoko ty tsy hoe tia tegna tia place tia vola non zay endriky endregny zegny zay isan'andro zay aty tegna mpagnano politika la zegny isan'andro tia raha non ireo amin'ny fitondrana io tsy mpagnano politika fa affairiste ireo tsy mpagnano politika mpagnano affaire la preuve affaire fo raha ataondreo jusque vola jiaby disparaître tsisy hita tany nibany vola izy koa mpagnano politika mitondra tsy karaha zegny ke alohatsika mbo andiniky le raha ataontsika tapitry ny fandarana atsika atsika fanakorana kiakahandra mara tiana korana teto mankasitrika mankateligny anao hoe ray aman-dreny reny vavy jiaby zegny ataoko fa samy nahazo tandrify atsika akaiky ny fifidianana tsy hoe la hoavy fifidianana atsika misafidy indray hoaizatsika ialaka nimboagna ataoko fa atsika mitsakotsako tsy mandiniky sy magnabe olo mariny atsika agny atsika tanora misy leso maro azo tsoahana tamin'ny korana zay nentiny secrétaire national ny antoko PSD parti social démocrate zay ary nentigny tamin'ity androandroany ty izay 16 avrily andro fahatsiarovana nahafatesan'ny président Tsirangana izay 20 taogno lasa zay ataoko fa mbola maro ireo zavatra izay mbola mijoro araka nazavainy secrétaire national teo mankasitraka mankateligny tamin'ny fanekenany vahiny tato aminay dia amin'ny fotoagna maro fa atsika magnano misimisy kokoa mankasitraka sotra tompoko